Me de Isaiah Kodwampo, obetumi afem the great ampo mbrembren. Wonu me nka mo ni ehwe too much G8. Too much G8. Mo ye too much. Na me so me ye am fire. Too much GH. We boy what? Shout out to your fans and everybody who is watching Too Much GH. For any adofno mema obibia akwaba but Too Much GHS. So breaking news any day abato yapno so and I'm there some ashefo any etiefo na abusia for ntia ababeto edwa say any day tema pot one more arrest $10 million cocaine ewo tema pot amene wo kase na the Narcotics Control Commission a Trinity afro no nakok for any national security operatives a one more tema pot ena de wo mo de ababeto edwa such as a container de emo any ehyichire eba no omukoko bio container ni mu anache se cocaine egum away 100 kilograms ache se ebetimi afechi yen $10 million ewo ye street so ye chese mountain so omoton ade na na say omo carry ye sika sa cocaine ebe fetchia na chese $10 million ene de akwakopiem ho na container no enti ababeto edwane say e belong to ye tag ye company and din edit tag chese omo import ye rice any sugar in large quantities ede eba Ghana ye import mo ahanom na ye consignment way na oma signing by Global Cargo and Commodities Limited just one more and a one more de bar one more local clearing of agent shipment in Ghana just one more shusha sa man na de just say inshushimu koso ma posifo enso so abora ensenu mu a one more de achi penyin pa woda ye dwumadie no anu wo hwe emasa containers ni bebe pie mu wo man Ghana no wo hwe anu no wo monsa aso ni mu ye nia be man din edi Jacob Gati ono enene je chese aposifo ensa aso ni mu a wo mo tutu na no de efa ekwan ye car womo de emo ene ehyichire egumu de eba no eba ne sen ema cocaine ensusu ekokopie mu ewo emu atese womo ehu ne se wono ene betimi aboa ama anototo no etimi akoso because ono ene chief executive officer de ema Global Cargo and Commodities Limited ano ye Michel Mr Jacob no na in some way ebebeto odwane na Ghana for binum si da bi o wenye de edikan yo ebi abapen ama afi chire ni yekohu ye sia na yekonkonte samose ye sam ayira ayante ho popoye ebi masa ba bepiem wa hanuma na chire se no way was say Ghana ye ni enko ho pan because say yes say na kokfo wa hanum mu ye hwehwemu na se dane da ko kin betima ba bepiem wa hanum ama ya ebinum atimi aton anya wo mo fa so dia magana ebinum akire wo mo edia ene na edwumakuo no was say ye ntwe wo mo aso ana say ye nya nhwehwemu enfa unti dudu na susu sem Mr Jacob awoda ye edwuma no ye chief executive edema ye Global Cargo and Commodities no wo mo enhwe say nhwehwemu bia ebekoso no ebetimi akoso fenchem na wo mo nje adamudie bia ana so wo mo mfa kwati kwan so embu ensam no kata so magana ensam no enkonko ye foolish case emfa emaye na ensam we no just Ghana for binom ye just wo mo tina se dwen won wo mo ente se binom so ojai we wo ma ba be kan ene de ache Ghana for keke na so be wi achirem ye nti bibia emfa ehu epiemu na ebusiafo ye free ensema ekokopie mu ewotema pota na ye bo edera ye yankasa ye GHS graduate achese wo mo ewie ye nano efiada achese wo mo eju wo mo ni ehun na nkwada yi ebi wie ye nenti ye beto abonti de se bebre ebinom ebro wo mo chichafo na ebinom nsoso de achese wo mo hange wo mo ehun ebinom atwa en social na achese ebinom ewo no na ebinom nso ewu bisi nso hwe de ensense bebre ena fam ede ebaye ebinum awo ebinum awu ebinum abro chichafo ama ebinum so chese don be ye de wo mo ne de video aba bonten a chese enkwada
a womo owie school yi encheye ya womo chile chilling be what as womo so timi atwa ensori na wie dia na chese hu behia se womo so beji wo mani ama ya susu ya kasa womo susu ewo krom because ye womo mre na aso ede ama womo na ne video ni me mrante wa ne maba wa chese ma ya na etete mrante wa ne na so ne na mafo twerking yi womo twerking bie ene enyomo bo na ase koso ne ne womo si no mu bu womo mu asabani ekuma asase e pan ene no bi na koso ewo video ni mu achese Ghana fo bi no ma hwese de maya yi eye womo na womo ahofama womo de tete wono ma enyomo bo achese enkonko ye nyum bia ye secular music ye bi no mu di bu womo mu se je wo mema yi so ne se ma na etwi memo se mema na etwi ma obi entimi nchem na no na omo hwe eye video no hwe nsem no se de ne omo ekonomo se adebio enti we ene Ghana ye future leaders we ana Ghana for ya bre ye ho se ane ye pe eyi bibi papa bi de ama eye enchirima wo ma pratete asai enchirima wo mo de chese wo mo de ye anigye enchirima wo mo endwen eye wo mo krampo emma wo mo be wo mo ho womo ana ye bre ye mujani akonde ama womu ana ye nya because we mu pan ye de womo eba be ye eya kandifom e wo memu emre bia enya se emre bia be ba dia ene ye be wa samando ni ye twa eja wadu because enya mamu papa bi ena mbebu e wo mayi emu ena ebiom so enya tete ye pa womo nya good morals bia emfa emma womo ankasa emma womo eba wo womo because womo emu no womo agensem ne den ena womo susu betimi aye e de aboa eye afofronti dodo na esusu se we mo pan na Ghana ye be ye agensi ye beku ye ho e de ama mo pan de ne ye ntu ya dwum ye na kura ene ye ma eye mpanifo ya yi enkoso a engu ye so embrim ye enkoso anye de esisi ye ene womo enkoso anye sika no fa ngu womo ankasa ne womo abusu abokotoko because nkwada we mo pan ye de Ghana baton no eba be so mo so mo be rule wo man yi dia wo man yi wan hwa wo man no ebi enka na no da bi no mo se efrin teteye entete ya wo fa ma enkwada no eno ka ho bi ena amasa nyoma we nyina ekoso because wo mo tete wo mo ma e wo nyame som kwan som ema wo mo hunu se enoma bi wo ho no ni kwan se wo mo ye na enoma bi wo ho no e wo se wo mo eya enoma bi say all those ya bete na so enye ya common sa na eno na bi no se ada bi o akwada krampo no achira na no kaso be say ya wo be say ya fo so bo no ebo social media abefo abafo ma nkwada bibia ya fofofo di ama wo mo abra ba ya fo wo mo bibia ya fo nunti ene ema wo mo so take that step and a decision and omo take that abrabono entini ya fo so bo no social media technology aba ede ama o man no emu esanse so mo hwe amnamafo afofro de no ne ya wo mo da na die e wo social media wo so pese wo mo exhibit bi ne enka so wo mo so wo krom wo mo so e ka 21st century kwada no ho na mo mo nye kolo enuti e na masa nyoma we ko so ntisi e ka se de so bo ne e bo awofo de a ne ye bo awofo no a chem so no na ye bo social media eso bi se eno na aba ama enne entity ye pa ebi eni eye mayi emu ama eye emabunu no so eni nyamesuro ene eye ewomobro ana wo mondwen wo modache ehum na nsem we abeto dwane busuafo se de eye adwenche ne ba ne de ebro adwen ene entiase so wo hwe eye temapot a ene de cocaine akwago pembo ha ya som ujidi se cocaine enkonkwa yira emfamfra mamu se de ebinom ede eba ye ekoye no na wo hwe enkwada yi susu esu ne ban a wo ma adan ne die yi a den na wo betimi aka ede afamfo wadwenche ene utimu po ebra e otuma